Namar ka jing bombyang ka boarding electric hakathany mauhati da ka jing sokhya menta ka singi UMDC ka mauhati constituency uba Charles Marngar ula lej bania kendu ya uba Samuel Dingdo ubade u director distribution jongga MEPDCL. Hagane ka jing ya kendu ya uteu director uba Charles Marngar ula penpau ya ka jing ka ba kinong sengchenong ka thany mauhati ki ya kendu ha ka bai de bat ka jing lip ba kha jong kalaj. Hakaba ka Omsning subdivision ka badan halat 0 point kabala trika menta la arsnem siteng Henry hadu menta don tang WSDO bat ompadon u junior engineer bat ki office staff. Kani ka subdivision ka deiru ka ba pej bat khmi ya ka thany mauhati. Ka wei ka jing ka ba ka thany siang ka ya kendu ka dei halor ba nadu bala khlat ulaiman uba mensywa kata nadu usnem arhajar shipau tat hadu menta ompadon ulaiman. Ha ka solaj subdivision ru kabajudon arngut ki staff Henry menta omdon watang uweiru staff ha ka te ka substation. Uneu MDC ulapan pauru menta la bun tayeu bat dap dagi benai judon laj ha ki te ki thany ha ka ba la da ka don ka laj ru kame tang chisngi bat ka ja pat dagi bun tayeu. Nakaliang u director ula shimkhya da ka ba ula kular ha khmat jong neu MDC ba on pha no marmar ya ka proposal shaw CMD khnang banla ban penian state wood ya ka kam. Adon hang ni menta hang ni ka office jongka MEPDCL. Jingwan ka jonga hang ni tolong bani kendo yo director jongka distribution jongka ni ka MEPDCL hang ni hang jisha. Kadau ba ka jingwan hang ni kedai namta ka jing e ka pai ba. Kaban kong ki hadin malaya sungu ki jing ut ki jing nam ki pai ba. Mentaru sitayo mdon lai. Ki area mau ti ka jong. Sa di sreda terta. Dia bangawat ika daw am lap ke ika daw. But ne ka sing ngalai ekran bat ki engineer ki SDO jong ka office hak di hamia. Jadi malai ekran ka jing e ka bang idon ka de ni. I ka banengkong ka de nam ta ka subdivision ka badan hamsni. Kini ka subdivision mentala de ban pli ka. Keladon ka office halat jiro. Hari ka basungsi kalong ba haduk mentau don tangwei staff bat mentau di SDO. Mdan junior engineer, mdan office staff. Bat kababut nang ta bat de haum siang ni cek don uwe lineman. Ndai kumbalong mentahi yo jingtep ke bat kikena ba ni lineman. Layap na du snem arja sifo. Ndai haduk mentau pat pa breu. Kumini ki ja. Kalau ki bersungsi. Bat kani ka bu jing jadi pai ba gitu ni. Bat sakawai pat de kadang ke substation ke jongi ham solai. Bat kani ke substation ham solai. Ki barbor ki sedon arngu. Ki lain mana tu. Dai kumbalong mentau wirum dan. Te kala long sisa ke jing go kraw. Ngalai ekran bat u ii ang te po dam site miam. Nagal yang jong u ong kalong ka ba yang ni namar ba. Hadu mata ngidona kaman po. Te de nak ta daw ngalai ekran yo engineer bat ngala kali ong kabay de begini jing tinle ko no. Nagal yang jong fi ai ni ke jing tho so director. Ban nak liang jong u ong la de ban pha jing tho so director ban menta ke sing lai kendo yo director ba Samuel Dingdo ban hadin ke jing kendo jong ni la pen sisa ba ke jing tho no engineer kala pe ni nam ta gini ke jing ban kumta nak liang jong ang wan hang ni ban kerpat ye director bin so ba ban le kloi ke bala bat ke assurance ke bai ai ke ha ke ni sing kalong ba in pha kloi ke ni proposal nomor hadu menta in pha ke ni proposal CMD jangan ngit scam ba kumala kerpat hai director jong distribution ke jong yang scam mana kalian jong iru kloi kat bala in pha itu proposal CMD bat kloi kat bala hikin pha kin penbiang no ki junior engineer ki staff ang ke po Omsning subdivision bat ban pha breu no the way pat ha ka jong way lineman bala klan po siang mentala nice na bat sakawi ru ban penbiang ye ki staff hang te hom salai station pi kene ke jing balai namar ba kumolong menta kala jongi sunong kondong kalim bai ndai beli kondong jongi ya ban siu pat ki belai kene ke jing ke bakraw bat sakawai ke jing ke bangi don menta kalong ba idon kini ki community quarantine center kalong ke jing ke bakraw nalor bangi bo ki school haki yeng dor ba ke electricity kam dan kene ke jing ke bakraw menta jong pai ba sunong jong mau ki konstruksi barok koi kum tanga wan hang ne ban kerpat ban ada kerpat jor hi ba koloi kat balahi nagal yang jong udai doktor un penstet ye kene kam mat kum bolong mata itu ipi ladon ke jing pun lagi sunjuk dengir pasnong bat kum ta terda bat le se lada nagal yang jong
keneka MEPDCL panagalian jong director nagalian jong CMD jong kim le kloi ne kam le se kandon ge jing ki aka thani ge jong namar ba kumbolong matai pai ba ula janja pala ila sanyon ben pala aka thani ge jong kum ta da ge jikit kli kum buai na kinang ni kmat ngawan hang ni da kam sim jong ge jikit kli ba penbet penbiang ge jong kam namar ba i klem sim ai di siu da pisa Sebab klik senang di syakta. ila bun kli gisno kasurok umsning je kirut ni kemudian tang gini gisnong ki ba khamjan samsni ini kita kambiang lagi. Andai nak pelaya ini sama hati terseduk siang kolektif sikit kambiang so. Ini kambiang kan bukan ke area jong kama hati area seduk siang. Reo kama malas naik area jong itu. Ibun hi dijeng ya. Dikumtan rei ke bah khmat ke bangawan mantai ke dei nam ta ke bangla mention iki. Bah ki bah khmat ke bah don kam ke bah kirki ke bang depan. Sebab nagaling juga di iPod Aduh kami tayo lang yung kanya ni director. Nak kenal ke nogo por ban bu por kirki ban le ini kam. Andai nagaliang ke jungahi an petu ke. Hi kam ke bae nagaliang jong kani ke office ban yang kista. Mentah ke percaya mentah borok ngikut bagi keduk kam. Riu layak mentah lah kena senam kimpat bujili kimpat tap kam ni no. Dan si kimpat ha ino pergi cakap. Di nagaliang ke sungai ngan numbu kono por ndrei ngala ongi ki kloi kepala dah kasimpor pelat ni hampan siapa berkat